Spoštovani gospe in gospodje, gospod veleposlanik, gospod vodja Goethe inštituta, kolegi iz drugih ministrstev, spoštovani gospod direktor, gospa direktorica. Začel bi s tem, da vsi veste, da si je Slovenija dolgo prizadevala za to, da bi dobila povabilo za udeležbo na Frankfurtskem knjižnem sejmu v svojstvu častne gostje in da se je po zaslugi vseh tistih, ki so si za to prizadevali, predvsem pa seveda Javne agencije za knjigo in še posebej gospe Renate Zamida, ki je to vodila, to aktivnost na Javni agenciji, na koncu to nam posrečilo, kar najbrž tudi vi ocenjujete kot izjemno pomembno dejstvo. Slovenci smo seveda zelo ponosni na svojo literarno zgodovino, na to, da smo pravzaprav zelo zgodaj dosegli neke vrhunske dosežke na področju književnosti, če se samo spomnimo, kako kmalu smo recimo prevedli Biblijo, eno tako rekoč med prvimi v Evropi, kako kmalu smo začeli z nekim projektom nacionalne književnosti, dosegli v času romantike pravzaprav vrhunske dosežke tudi v širšem merilu, ampak na nek način je ta razmah umetnosti povezane zlasti z jezikom, ne velja to za književnost ali tudi za gledališče, bil nekako usmerjen navznoter, ker se je pač poudarjala narodotvornost in državotvornost. Manj mogoče v dialog navzven. Zato je zdaj, ko imamo svojo državo, še toliko bolj pomembno, da res enakopravno in z čim več energije vstopamo v medkulturni dialog v evropskem in svetovnem merilu. Frankfurtski knjižni sejem je kot ena največjih in hkrati najpomembnejša prireditev te vrste, ne samo v Evropi, ampak kar v svetu, zato izjemna priložnost za vsako državo, ki dobi naziv častne gostje na tem sejmu. Še posebej pa seveda to velja, kot tudi izkušnje drugih držav kažejo za manjše države, za količinsko gledano manjše kulture, pa hkrati nič manj ali pa celo v mnogih primerih še enako kakovostne, kot so kulture velikih držav. In ravno prej, s tem bi končal, smo se za mizo pogovarjali o tem, kako pomembno je to za državo, kot je Slovenija, ki v resnici na ljubo marsikdaj še vedno ni prepoznana povsod po svetu kot pomembna, samostojna kultura, kot pomembna tudi z vidika kulture kot nosilke identitete te skupnosti in vstopanja v dialog z drugimi skupnostmi skozi kulturo. Še posebej seveda skozi književnost, jezik in tako naprej. Zato hvala za povabilo in prepričan sem, da bomo Slovenci znali izkoristiti to priložnost. Hvala. Vielen Dank, Herr Minister. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier bin. Simone und ich haben uns eigentlich jetzt schon lange Zeit darauf gefreut, dass es losgeht mit dem Ehrengast Slowenien. Die Frankfurter Buchmesse, die frühesten Dokumente, Aufzeichnungen, die wir haben, die gehen über 1000 Jahre zurück. Tatsächlich, bevor die Bücher überhaupt gedruckt wurden, gab es schon einen Marktplatz für Manuskripte in der Nähe von Frankfurt. Und wir haben versucht, diese Dokumente zu sammeln, die sind im Stadtarchiv in Frankfurt.
Und wenn man sich die anschaut, dann gibt es da immer einen roten Faden, der sich durch diese Berichte über die Messe durchziehen. Natürlich ist es immer ein Handelsplatz, es ist ein Messeplatz. Im Mittelalter war das Lyon, das war Leipzig, das war Frankfurt. Freie Reichsstädte, am Fluss gelegen, wo man tatsächlich die Sachen gut transportieren konnte. Der Handelsplatz war immer sehr wichtig. Aber wir haben ja ein besonderes Produkt, ja? Das Buch, ja? Das Erzählen, das Weitergeben von Informationen, die Bildung. Das war immer ein Produkt, was tatsächlich auch leicht aneckte, wenn wir an Zensur denken. Deswegen die Buchmesse begann in Mainz mit dem Gutenberg, mit Drucken, musste aber ziemlich schnell aus Mainz raus, weil der Bischof fand das nicht so gut, was da in seiner Stadt gehandelt wird. Das war die zweite Dimension, die wichtig ist, das Kulturgut. Aber von dem Kulturgut lässt sich nicht trennen immer auch eine politische, eine gesellschaftspolitische Funktion. Und natürlich haben wir immer Diskurs auf der Messe. Wir haben immer Auseinandersetzungen um die Inhalte von Büchern. Heutzutage haben wir Fachbesucher aus 150 Ländern. Wir haben 10.000 Journalisten in diesen 5 Tagen auf der Buchmesse und Fachbesucher ungefähr 200.000. Und Sie können sich feststellen, dass sie sich nicht immer alle einig sind. Das ist sicher der gesellschaftspolitische Diskurs. In den 70er Jahren kamen unsere Vorgänger auf die Idee, dass sich das wunderbar spiegeln könnte, indem wir uns eben auch zum Kultur-Literaturfestival verändern. Und wir haben mit dem Ehrengastkonzept in 1976 begonnen, indem wir Lateinamerika, ganz Lateinamerika eingeladen haben. Und unsere Vorgänger haben das selbst kuratiert. Nach einigen Jahren haben wir festgestellt, das ist keine gute Idee, dass wir das selbst kuratieren, dass wir auswählen, wer kommt. Weil das ist unsere Sicht, die Frankfurter, die westliche Sicht auf eine Nation, einen Sprachraum, den wir einladen. Und seither haben wir immer einen Ehrengast und überlassen diesem Ehrengast, wie er gesehen werden möchte. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist, dass die Literatur im Mittelpunkt steht, dass Übersetzungsförderung betrieben wird, dass keine Zensur stattfindet, dass es Diskussionen gibt, dass aber auch alle anderen Kreativindustrien, das klingt jetzt sehr technisch, aber wir sind auch Marktplatz, auch alle anderen kreativen Sektoren, also Film, Theater, Kunst jeglicher Art mit einbezogen sind, auch immer unter diesen 3 Perspektiven. Und immer wünschen wir uns, dass es den Alltag, die Jetztzeit widerspiegelt. Wir wollen nicht nach hinten gucken und die Historie, sondern wir wollen uns einfach damit beschäftigen, wie eine Gesellschaft aussieht. Und tatsächlich ist jetzt seit über 20 Jahren das vermutlich das größte intellektuelle Festival der Welt auch geworden. Mit Veranstaltungen, die sich meist über 6 Monate von März bis Oktober erstrecken. Und wenn wir glücklich sind und es ist ein nachhaltiger Auftritt, dann ist es auch etwas, was noch viele Jahre weitergeht. Nicht nur zwischen Deutschland und dem Ehrengast, zwischen Deutschland und Slowenien, sondern tatsächlich in der ganzen Verlagswelt. Also das ist immer unser Ziel. Ja, es ist nicht ein Event, wir wollen kein Event, sondern wir wollen ab jetzt einen Prozess, der dorthin führt, und wir wollen, dass es weitergeht. Und was mich bei meinem letzten Besuch in Simone, dir ging es genauso, so wahnsinnig beeindruckt hat und was uns auch sehr geholfen hat, uns dafür zu entscheiden, waren einerseits die Vielfalt der Literatur hier. Mich persönlich hat die Lyrikbesessenheit fasziniert in Slowenien, die Poetik. Ja, also das, dann verschiedene Modelle auch, wie tatsächlich das wieder im Ökonomischen, wie die Buchdistribution funktioniert, was für eine Rolle die Bibliotheken und der Staat da auch spielen können. Das ist auch etwas Außergewöhnliches. Und Renata, ich glaube, das habe ich dir zu verdanken, die Schriftsteller, die ich kennengelernt habe durch dich und auch die Kolleginnen und Kollegen vom Buchinstitut, die Begeisterung für diese Idee, und die ist für uns immer sehr wichtig, dass man das wirklich machen will und dass man viele Mühen auf sich nimmt, und das ist nicht keine einfache Rolle, und irgendwann früher oder später ist es jetzt eben nicht nur um Literatur, sondern vielleicht auch ein bisschen um Politik und um andere Dinge. Insofern bedanken wir uns sehr, dass ihr unserem Wunsch nachgekommen seid, dass ihr euch habt einladen lassen. Wir freuen uns auf Slowenien und sind sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt und wie wir uns positiv überraschen lassen werden. Vielen Dank, Herr Minister, Renata.
Hvala, gospod minister. Vesel sem, da sem danes tukaj. Oba, gospod Simone Böhler, sva se veselila tega obiska in da dejansko začnemo s tem projektom nastopa na Frankfurtskem sejmu. Naj povem nekaj o zgodovini, in sicer Frankfurtski knjižni sejem obstaja že več kot 1000 let. Še preden so se knjige tiskale, so v bližini Frankfurta že imeli sejem, na katerem so trgovali z rokopisi. In ti rokopisi so sedaj shranjeni v državnem arhivu v Frankfurtu. Vedno je šlo za trgovanje, za srečevanje, za sejem in ti sejmi so najprej potekali v Lyonu, v Leipzigu in v Frankfurtu. To so bila svobodna mesta ob rekah, tako da je bilo lahko transportirati knjige. Seveda pa knjige niso blago kot vsako, ampak je to kulturna dobrina, ki pogosto naleti tudi na neodobravanje, saj prinaša s seboj raznovrstne informacije, omogoča izobrazbo in pogosto se je srečevala z omejitvami cenzure. Najprej sejem potekal v Mainzu, kjer je tudi Gutenberg tiskal knjige, potem pa se je moral sejem kmalu preseliti iz Mainza v Frankfurt, ker tamkajšnjemu škofu ta svoboda, ki so jo prinašale knjige, ni bila všeč. Kot rečeno, so knjige kulturna dobrina, po drugi strani pa so tudi politične. Zato na našem sejmu vedno odpiramo politično razpravo, vodimo politični diskurs. Prisotne so države, torej 150 držav je prisotnih, okrog 10 000 novinarjev in okrog 200 000 strokovnih obiskovalcev in lahko si predstavljate, da niso vedno vsi enakega mnenja. V 70-ih letih smo prišli na zamisel, da bi knjižni sejem oblikovali tudi kot literarni festival. In sicer smo leta 1976 začeli s konceptom častne gostje. Takrat smo kot prvo častno gostjo povabili kar celotno Latinsko Ameriko. Najini predhodniki so tudi sami delovali kot kuratorji, so sami izbirali avtorje, potem pa smo že kmalu ugotovili, da to ni dobro, kajti to je samo naš pogled in od takrat izberemo samo, katera država bo gostovala, potem pa tej državi prepustimo izbor avtorjev. Seveda pa tukaj obstajajo neke omejitve in sicer mora biti literatura v središču te predstavitve, država mora podpirati prevode svojih delov in pa ne sme obstajati nikakršna cenzura. Še vedno pa gre pri tem sejmu tudi za trgovanje in za izmenjavo idej, tako da podpiramo tudi vse kreativne industrije, če lahko nekoliko tehnično rečem, to je film, gledališče, umetnost v najširšem pomenu besede. Predvsem pa je za nas pomembno, da predstavitev odseva vsakdanjik, da odseva sedanjost. Ne želimo samo gledati v preteklost, ampak želimo ustvariti nek kulturni festival sedanjosti in sedaj lahko s ponosom povemo, da gre za največji kulturni festival na svetu, ki ne traja samo tistih nekaj par dni, ko traja sejem, ampak prireditve se vrstijo že 6 mesecev pred nastopom, torej od marca do oktobra. In če je nastop neke države uspešen, potem učinki tega nastopa trajajo več let, ne samo med Nemčijo in Slovenijo, ampak v celotnem založniškem svetu. Torej, za nas je pomembno, da ne ustvarjamo enkratnega dogodka, ampak da sprožimo proces, ki traja prej in potem. Če se spomnim najinega obiska Simone lani, kar nas je najbolj navdušilo in zakaj smo se potem odločili, da povabimo Slovenijo, je to po eni strani pestrost slovenske literature. Sam sem bil res navdušen, kako so Slovenci prav obsedeni z liriko. Potem zelo zanimiva se nam zdela tudi distribucija knjig in pa sistem javnih knjižnic, kajti takšen je le malo kje. Predvsem pa bi se rad zahvalil Renati, kajti po njeni zaslugi sem spoznal številne avtorje, tudi drugi sodelavci Agencije za knjigo so mi pri tem pomagali in zahvalil bi se tudi za to navdušenje. Torej prav navdušenje nas je spodbudilo k temu, da izberemo Slovenijo, kajti priprava nastopa na Frankfurtskem sejmu ni enostavna zadeva, terja veliko angažmaja, veliko energije in ne gre samo za literaturo, ampak se to kaj kmalu poveže tudi s političnimi vprašanji. Tako da res hvala lepa Renati in hvala lepa gospod minister, da ste se nekako pustili povabiti. Oba, Simone, se veseliva vašega nastopa, pričakujeva presenečenje z vaše strani in zares nas zanima, kaj boste predstavili. Hvala.
Hvala lepa. Smem vas nagovoriti še v imenu Javne agencije za knjigo in kot direktorica Javne agencije za knjigo sem posebej vesela, da ste danes tukaj v tako velikem številu predstavniki stanovskih društev, avtorji, založniki in predstavniki založnikov. To je seveda tudi en dokaz za to, da je to naš skupen knjižni projekt, poleg tega, da gre tukaj za zelo pomemben nacionalni projekt. Za Javno agencijo za knjigo je to zagotovo eden izmed vrhuncev danes, ta podpis tukaj v njenem delovanju. Ravno letos obeležujemo 10. obletnico obstoja Javne agencije za knjigo in projekt Slovenija, častna gostja v Frankfurtu, je enkratna priložnost za skoraj vsako državo. Nekatere se sicer ponavljajo, ampak te so redke. Jaz verjamem, da nam bo to priložnost uspelo z skupnimi močmi, skupaj z našimi ustvarjalci na področju literature, na področju humanistike, filozofije, otroške knjige, ilustracije, kjer res izkazujemo izjemno domišljijo in vrhunskost v svetovnem merilu, ob pomoči naših založnikov, ki so zavzeti in na tudi moje osebno veselje vedno bolj zavzeti tudi za posredovanje te književnosti, ki jo pri nas ustvarjamo v tujino, ob pomoči naših stanovskih društev, našega knjižnega sejma, našega prevajalskega društva, seveda pa tudi ob pomoči Ministrstva za kulturo in drugih resorjev pripraviti tako predstavitev, ki bo zadovoljila ne samo nas doma, ampak ki bo svetu pokazala, kdo in kaj smo in pestrost, ki jo imamo za predstaviti v letu 2022 in seveda tudi naprej. Hvala lepa. Zdaj pa sledi še ta formalni del. Fast. Hvala lepa. Sedaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje, sicer bodo podpisniki na voljo za individualne pogovore, intervjuje, kot želite, lahko tukaj, lahko kasneje. Seveda.
Vprašala bi kar v slovenščini, ker ne znam nemško. Namreč, kot ste omenili, gospod Jürgen, je projekt Častne gostje projekt z dolgoletno tradicijo. Verjetno so tudi predstavitve držav različne. Ker je Slovenija majhen literarni trg, bi me zanimalo, ali imate kakšno priporočilo, na kakšen način bi se lahko predstavila v Frankfurtu. Ja, natürlich haben wir Vorstellungen und wir haben auch mit Renata und den Kolleginnen schon oft darüber gesprochen. Und mal abgesehen davon, sie dürfen sich nicht kleiner machen, als sie sind. Ja? Also wir hatten schon Island als Ehrengast mit 300.000 Einwohnern. Ja? Also das ist viel, viel kleiner. Und trotzdem haben die einen tollen Auftritt gemacht und eine sehr literarische Auftritt. Ich glaube, sehr wichtig ist, sich darüber klar zu werden, was man dadurch erreichen möchte. Ich glaube, dass man mit den Autoren eine Diskussion führen muss. Was ist unser kulturelles Ziel? Die sichtbar werden von vielen Stimmen oder von verschiedenen literarischen Formen oder wie sich die Formen verändert haben, die Literatur. Übersetzung ist natürlich das große Thema, da internationale Verlage zu finden. Aber ich glaube, deswegen sage ich, es ist ein Prozess und den können wir leider nicht abnehmen. Wir können ein bisschen beraten, aber die Auseinandersetzung wird hier stattfinden und deswegen auch ganz bewusst Auseinandersetzung. Also wenn man das, ich weiß nicht, kann man das übersetzen, das Wort? Ja, also da wird eine Diskussion stattfinden und am Schluss wird vermutlich eine Botschaft dastehen, aus der man viele Dinge ableiten kann. Aber wir helfen. Aber ihr müsst entscheiden. Ja, o tem smo se že pogosto pogovarjali, tako z Renato kot z drugimi kolegi. Se sliši? Ja. Okay. Ja, o tem vprašanju smo se že pogosto pogovarjali z Renato in drugimi kolegi v Sloveniji. In sicer je predvsem pomembno, da se države, ki so relativno majhne, ne delajo še manjše, kot v bistvu so. Imeli smo že čudovit nastop Islandije, ki ima samo 300.000 prebivalcev, ampak so res predstavili vso svojo literarno pestrost in bogatstvo. Predvsem se morate zavedati, kaj hočete doseči, kakšen je vaš kulturni cilj. Je recimo cilj, da predstavite čim več različnih glasov, da predstavite različne literarne forme in kako so se spreminjale. Predvsem je zelo pomemben vidik tudi prevodov. Tukaj se morate povezati z mednarodnimi založbami. Mi vam tukaj ne moremo prevzeti vašega dela. Torej delo in pa tudi razprave bodo potekale pri vas. Mora pa na koncu biti eno celostno sporočilo, ki ima lahko potem več manjših podsporočil. Mi vam bomo vsekakor pomagali, odločate pa sami. Še kakšno vprašanje mogoče? Potem bi vas pa vse skupaj lepo povabila v veliko dvorano na aperitiv. Kot rečeno pa bodo podpisniki na voljo še za kakšno izjavo, če bo potrebno. Hvala lepa.